الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال مسلمنا إلو روجك هنا قالك أم تبون الجمعة خوي إن شاء الله تعالى أميلو بحثا سلام بكن خيراوي بكن خوشياوي بكن إن شاء الله تعالى كامچا وسلام بدن. سلام يعني اشترفه مبا تمانا سلامتي بي تشترفه مبا تجارة تنخوشي تزحمتي ناگه طرفه تا خدای عالم جی دایت کی قرآن دا وہا گوتیا نور سورہ سے آیتا 27 دا یا ایوہ الذین آمنو یا گلیوا انسان باورمند یا گلیوا انسان گو ایمان آنیا. ایمان بمعنی باوریا یعنی گو باوریا انسان المرفتے گو مرف تشتکی ناگ ہجین طرف و خرابیے. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم ونکبنا مالک گو مالاویا حتی تستأنسوا حتى وهنك إنسان ومال رتانشمش نبن يعني وهنك إنسان وارا خبر ندن وتسلم على أهلها والسلام لسر أهلي ومالا ونمالا ونبكن. خود آيات کی دیدے گوتیا نور سورہ سی آیتا 61 دا فإذا دخلتم بيوتا وقت ونكتنا مالك قلنا مالا وبيت فسلموا على أنفسكم قو كسب تيدا نبيجي داهي ونسر نفس أخوة داهي سلام بكن تحية من عند الله. سلام لسر داهي نفس أخوة بكن چما بلکہ دوے مالے دا ملائکت حب معلومہ ہر دبرا والا جی الا ملائکت تیدا حنا مبارکتا طیبتا معلومہ مالک اولو ایک سلام تیدا ورے کرن ہم برکت کبیدا ہم دجی خوشید کبیدا. وقال تعالی خدد آیت کی دیدہ گوتیا نساء سورہ سی آیتا 86 دا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنٍ مِنْهَا وقت کو یکی سلام لسر وکر ون سلامک خوشتر جرب بیجد معلوم ہے گود بیجد بی السلام علیکہ سلام لسر تب یا برائے منی مسلمان السلام علیکہ تشترف با سالم بے یعنی تزرر و تن خوشی و تن باشی اشترف با ناگیتا. السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمہ خودے برکتہ خودے لسر تبے. ایدن چد بیجید بی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام تیج طرف بسلمتی بے اصلا خرابون و نخوشی ناگے طرف تا ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمہ خودے برکتہ خودے جی لسر تبے. اما گری مسلمانا دوردا ہنا کی براستی ام سلام ددنا حبدو فقط سلاما خودیا فقط ام خائنتی دکن ام سلام ددن فقط ام ضرر دکن ام سلام ددن لبلي ام دزياوي دكن ام سلام ددن لبلي ام سباوي دكن ام سلام ددن ام زاروكي ويدخل ام سلام ددن اجابندا ام برنا زياني وي ويا ام برنا باشقا تشتكي دتري اجابندا وجه گرن که مرف سلاما خوا وکا سوزا خوا مرف ساغلمی ببیجه انشاءاللہ تعالی ہر دو طرف شو. وقال تعالی خدای عالم دایت کی دیدہ وہاں گوتیا زاریات سورسی آیتا 24 و 25 دا
خدای عالم وها قلت عليكم السلام هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ما قي هيج نها تباوى وحس نكر خبردانا ميوان حضرت إبراهيم وزح مكرم وزح قنجو أو كينا إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما وقت قوات نجم إبراهيم خليل ميوان وي ملائكة خدي بود هاتو نبالي مال مجبر کش طرف خدای و هاتو زح مکرم بود ملائکت خوشی مکرم چمش بگو جگنها بیرینا یقولون ما تفعلون خدای چه امری وان بکه وید کن اصلا تشتی خراب تشتی نقنج ناکن قال سلام حضرت ابراهیم جی سلام وابگرا اب سلام کو ویگا امدکن ویجی سلام لسر ملائکت خدای کر ناخو ام جی وقتی کو ام هر نمالکه ام ازنی جوان بخوازن که ام ورنیام نون یا حتی ام دریخ سے جارا اگر کو جواب آمندن ام جدوی بی دری وگر حتی تستعنیسود بیجی حتی کو جورا ازنی ندن اصلا و نشنوی مالی بلکی نامساعدن بلکہ باشقا حال ندیده نہیں جاوندا جو وقتے کو مرب ہر مرب پیشی سلامے بدلوان و پیش رزی مرب خبدے ناس کرن بوان ام فلان کسش فلان دبر آتنا ام جبو فی ایشی آتنا چونکہ ملائکت خودی جس طرف خودی بہاتنا با حضرت ابراہیم بسبب تشتکی آتنا با حضرت ابراہیم بجب پیغمبر خدیجی کو باب میں حضرت ابراہیم بو سلام آوان بگرا اما سلام کسا غلمی مرب لحبدو وگرینی جا عبداللہ کرے عمر کرے عاص خاطر روایت کر خدیجی راضی بے صحابی پیغمبر بن علیہ السلام راضی بنا خدیلوی و باب ویجی بے ان رجلا سأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دبے ظلام کی انسان کی سؤال پیغمبر خدا کر علیہ السلام چه سؤال کر وہا اب سؤال کر ای الاسلام خیر گو چتشت اسلام خیرا چتشت اسلام ضعف خیرا قال پیغمبر خدا اب جیرو جوی مروی را اب گود تطعم الطعام اگر انسان برچی تیر بکی ان یا بخیر او تطعم الطعام اگر تفارن بده انسان برچی انسان ریونگی انسان کو پھرا پیرا تھنا نہیں جاوندا نکارے نان بخوی نکارے نان تعمین بکے مرب بھی تیر بکے چونکو او قوت عبادت بذات چھے قوت عبادت بچی چید بے بخوارنے چید بے گلی مسلمانا یا ہوتا نکارے عیشے خوب کے گوئے خوارنے نہ خوئی جاؤں گا نکارے رزق زاروں کے خود تعمین بکے بخوارنے نہ خوئی جاؤں گا مثالا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَّفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ پشتر گوتیا پشتی خوارنے کجان پشتی خوارنے گوتیا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ مرب سلام لسر ایگو ناجی کے ایگو ناس نکیجی مرب سلام لسر وان بکی مثلا ام ویگا ام دیسے یانش دیچن چما ایگو ام ناس کنم سلام لیتکن ایگو ام ناس نارکنم سلام لینا حال بکی پارولا اسلام شعار اسلام ناس کرنا اسلام بسلام چی بی اسلام چی بیجے ایگو مرب ناس جی کے ایگو مرب ناس نکی جی گری مسلمانا مرب سلام آخوا لسروان بکی انشاءاللہ تعالی متفق علیہ تمام محدثہ اتفاق کرنا گوتیا مرب مصابقی وعن ابو هريرة رضی اللہ عنہ جا ابو هريرة ہاتی روایت کرن اب جی صحابی کی پیغمبر بود نابی عاصمدہ نابی صحابی عبد الرحمن گویا فقط جبر کو زحش پسی کا کریا
قالك جالا پیغمبر خدا و صحابی چونه قابسیک بیل سر عبای وینا جبرگو پر حجوان دکر قال مسلمانا پیغمبر ناوی خسته باوی پسیکا باوی پسیکا بجوه که قال مسلمانا دوی دجی تی فهمه و صحابی پیغمبر داهی پر حیوان حج حیوانا کرد حق حیوانا پر دانا جوه که قال مسلمانا ناخوا أبو هريرة بيجي عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر خده وها قلت يا قال لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم دبي وقت خدايا عالم حضرت آدم تشكر ورح برداي دا شخولي دا هب قال اذهب جوهرة قلت بابي من آدم جوهرة يعني حركته بكا فسلم على أولئك هر السلام جماعتك ملائكة الودر يبو وهر السلام اللي سروان ملائكة بكا قلت بابي بي آدم قال إذا فسلم على أولئك سربانها فان فرها من الملائكة جبان فرهاش ملائكة كان حبل الوريبون جلوس الوريب ونشتينا هذا السلام السروان بكا فاستمع ما يحيونك فإنك تحييتك وتحية ذريتك وها السلام هم وبارولا تبي هم ديا أمتا تبي وشعارا تبي وشعارا ذريتا تبي ناخذ ما قال سمنا أمجي بسلام دائم لها دوام بكن إن شاء الله تعالى فقالت شو السلام عليكم وسلام للسروبة يا ملائكة خده واجي سلام باب من آدم وقرا السلام عليك ورحمة الله وبركاته إيه قارشي جي ويبيجي السلام سلام للسر تبه تجيش طرفه مفا سالم به گذرم ناگه نب زمان में نب بدن में ندب پر में ندب قوت में ندب عشيرة में اصلا ضرر में ناگه हो ایدی عین وساد بجه لبلام خاینتی لهب نکن به سلام گلی مسلمان پشتی کو منابع خود گود پشتی کو سلام کر اصلا مرب خاینتی لهب دونک وعن ابي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما جسات رواية كش براء كر عازب خده جوان راضي به قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر مكر پیغمبر خده عليه الصلاة والسلام بسبع بحفت تشتا امر مكر بحفت تشتا وبعد هر حفت تشتا بكر او چيا بعيادة المريض چونکو اب دائم جه هر کسی رهانا هر کس و وانتشتا ببینه یک سریا بدنا نخوشه مثلا نخوشه بجیوه چه به ایتا جیوه چه به جبرولو ملک سریا بده انسان نخوش حتی پیغمبر گوتی علیه الصلاة والسلام او انسان گواره سری کی بده نخوشه کی داگر ماله کیومی ولدته امه هر وکی گو نوش دیا خورا چه بویا بگنه کیش به خوشتر هایا؟ نه دیما قریم سمنا اویک و اتباع الجنازه و ببنا هر جنازه گو هایی ببنا حوالوی جنازی پیرا هر نسر مزل ای مجیوه جنازه چه به ای تجیوه چه قاسل اخلی هم دجی مرف پیغمبر خودی گوتیه ایگو لسر جنازه دمشکه و بشون و اشتر ببنه سر مزلا قیراطانی جیر خیرات دچیا ہے دچیا خیرات دچیا مزن چیا کی چقاس کیلوی اضافه پر demek gelim sumana yani demek خدای عالم بعبد خود بالرحمه خوازي زوي بجنة خود خوازي زوي عفو بكي خوازي لول الرحمة چونكو عبد بيا ومخلوق أنقمت ليجي أو إدنى وتشميت العاطسي
وقتی کو انسان کی پشکیا ام بجرد بپشکاندن وقتی انسان کی پشکیا بیجه یرحمک الله خدا رحمه خود تبکی اویدین جید به اهدینا اهدیکم الله yani خدا hidayet bide miji bide taşı. Yani merhaba cevap abi bide çünkü dibe ilk vakti ko خدا ruh berdaya Hazreti Adem pişkiya. Jwe ki gari Müslümana amji cevap abi pişkandine bükür. Adne ve nasrı da'ifi merhaba yardıma zayıfi bükür. İnsan zayıf مرب یاردما یکی نکار به باره خبار که یکی نکار به خانی کش خوره چه که یکی نکار به اشتا اداره خب که مرب یاردما وی بکه لسر و قنجی دیمه گلی مسلمانا و هر انگه بلکی یکی لیخ استجابنده مرب یاردما وی بکه نه لیگو لیخ ایجابنده مثال وعون المظلوم مرب یاردما مظلومی جی بکه اما حدیث کی دیده پیغمبر گوتی علیه الصلاة والسلام yardım zalim işi bükün, mazlum işi bükün. Şuma sahabi persin ya Resulallah amkarın yardım zalimi bükün, mazlumi bükün. Liyame çava zalimi bükün. Goti hoşpişta zalimi binne ali. Vakti ve nekin ve piştavi negrin asla ve hoşve evki vede. Hoşve zalmi vede. وإفشاء السلام بينكم والسلام يجي دائما نوا خدا ببيج بيجي خدا عالمي إن شاء الله تعالى مجبان خير بانا محروم نكي مدائم سلام ابنا مدى جاري بكي إن شاء الله أواقو سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام يا ميجي وخدا عالمي إن شاء الله تعالى مدوب ريا إسلام ببي ودائما ملدوب ريا قرآن به ومجينار پیغمبرا کے جنة الفردوس جنة الأعلى جنة النعيم إن شاء الله تعالى ملدوب ريا قرآن بشين دو أخلاق پیغمبر بشين عليه الصلاة والسلام كذا حلال رزقك حلال رزقك فراب خي نصيب متبع إن شاء الله تعالى سرح پیغمبر عليه الصلاة والسلام وإمريم تبع الفاتحة والصلوات